Ej, Sarče, si za eno foro. Jaz te postavim v ganko, ti pa moraš odgovoriti z eno besedo. Ok. Samo ne pozabiti, z eno besedo. Ok. Kdo je najbolj beden sosed? Luka. Vedel. Ok, zdaj bo zares. Kako se sprega glagol hoteti v prvi osebi jednine? Hočem. Bravo. Kaj je nasprotje od se sovražiti? Vse ljubiti. Hudo, dobro ti gre. Kater predlog se uporablja pred soglasniki? C, Č, F, K, H, P, S, Š in T. S. Hudo, dobro ti gre to. Kaj je orodnik od zaimka ti? Vem, ta je malo bolj zajevana, ampak spomnim se malo slovence. Teboj. Bravo! Čist hudo. Evo, zdaj pa poslušava tvoje odgovore. Luka, hočem se ljubiti s teboj. Kaj? Luka, hočem se ljubiti s teboj. Sara! Luka, hočem se ljubiti s teboj. Čak, Sara, s kom se hočeš ljubiti? Teboj. Čakaj, a ti hočeš to zdaj? Hočem. Ko glava? Luka, hočem se ljubiti s teboj.